Mutirithia wa Raila Odinga Martha Karua amukiritwo ni kanjo ya aria mahuranire wiyathi mari mwena wa Thika. Athuri a kanjo iyo makimurathimira utongoria kuringana na unduire wa Mugikuyu. Maugite niwe mutongoria wa gitaru gia gatagati na kumuhe ndathimi cia kumba thirikari ya gatano mari na Raila Odinga. Nafasi uko nayo sasa hivi, matumaini uko nayo, kwa maana mwana wenu hata wakumbukeni yuko hapa. Atongoria ya maugite mari na mwihoko ati kiria giatumire mahuranire bururi gigakinyanirio ni tigiti wa Raila na Martha. Thegera igerere iteramagwo ni mwatu. Kweli tunafikiri mama na baba wanayatindwa na dunia hii? Nitoe pio Ngai mbere nemego tutwarithia tukinya haria tutuire twiregereire. Mutumia wa njamba ya wiyathi Dedan Kimathi Mukami Kimathi nake akiuria bururi unyite Odinga na Karua mbaru, akiuria eri acio maingira thirikari-ini makamuteithia kumburia matigari ma Kimathi niguo agie na kuiganira. Mwana Karua twamwamũkĩra mahĩndĩ wa mũtongoria wa bara-rĩ waruto kamĩtĩ. Pengine kama nchi hatuja washerehekea vilivyo, tukikumbuka ni nyinyi mlitukomboa. Hatujaweza kumpatia mkombozi na mtetezi wetu Dedan Kimathi kumlaza vyema, ndivyo tujue kama Wakenya tushampatia heshima zake za mwisho. Angali kule korokoroni alifungwa na akafia, na hiyo ni deni hatujalipa. Ndamwirira ati ndathimio mwandathima ngumirutithia wira ndigirire matanya manyu ni makinyanira. Oho ni athukiire kanjo iyo wira wa kumumathira kura we na Odinga thiini wa thiko iria itigarite mbere ya githurano kinene. Twamwira munyitane na ithuĩ munyitanite na ithuĩ na mwire aria angi tubote gukura bururi tondu nyititwe ngumba ni gwitwo reka atia uritwa rugendo rwitu rurari rwega tugithie na tugicoka na tuthiage tukenete na twina ngwataniro na twina urumwe tondu itaritare ndundu riringagwa na njuguma imwe. Thutha ucio Karua athiite kinyagia Kajiado kuha aikia akura makiria ya 460 wa kaunti iyo. Kuma Ilbisil, Kajiado tauni, Isinya na gutirihira tauni-ini ya Kitengela. Tarehe 9 mwezi wa 8, tafadhali jipigie kura, maisha yako iwe bora, na hiyo ni kura kwa Raila Odinga. Handu-ini ha Inooro TV kuma Kitengela, njitagwo Harun Njoroge wa Maina.